Imboni TV. Ndagusuje nizera ko umeze neza uri hose. Nkwifurije kandi ibihe byiza ahantu hose urugendo natandukanye mu gihugu n'abari hanze yacu. Mwese mbaye ikaze mu kirori cy'uyu munsi. Ye nitwa Ajab Marashi, nizere ko umeze neza cyane. Tugiye gukora amakuru agezweho muri kano kanya. It's breaking news. Ubu turi kuvugana AFC M23 MONUSCO ndetse na FARDC bamaze kumvikana agahenge. Basinye aya masezerano akubiyemo iki? Nicyo maze kumvikanira mu mujyi wa Goma kufatanye n'umuyobozi wa MONUSCO. Niki bumvikanye kugira ngo agenge kabe kashyirwaho mu bice bitandukanye harimo nka Uvira n'ahandi hatandukanye hagamijwe kugaragara imirwano, kuko muri minsi hagaragaye imirwano itandukanye. AFC M23 Karasa ikarwana, Wazalendo bakarwana, ndetse ukabona FARDC iri kurwana. Muri rusange nyuma yuko Uvira ivuyemo abarwanyi ba AFC M23 hagaragaye abarwanyi benshi bajyamo aba FARDC, ndetse AFC M23 tuvuga yuko ishobora kuba yajya muri bino bice ikabisona bite n'ihohoterwa iri kubonamo n'ibindi biteye ubwoba. Rero kugeza uyu munsi turi kuvugana kuri iyi tariki hamaze gusinywa amasezerano ndetse n'ubwumvikane burambye hagati ya AFC M23 MONUSCO ndetse na leta ya Kinshasa FARDC. Bamaze kumvikana uburyo ki agahenge gakwiye kuba katangwa n'ukuntu byagenda. Muri cyo kiganda kubwira ni ibihe bumvikanye gukora, niki basinye, agahenge kazakura mu buhe buryo. Mu by'ukuri cyekora mu rusange ikintu baganiriye hariya mu cyumba Igoma aho bari abari bitabiriye bino biganiro, icyo baganiriye AFC M23 icyo iri gusaba, MONUSCO icyo iri gusaba, ndetse na Kinshasa icyo iri gusaba, n'ibyo bumvikanye hagati yabo. Ikintu cyo giye kuba muri kano kanya, niyo mpamvu nje kugira ngo nkubwire ibyo baganiriye, kubera ko twahakubereye akantu ku kandi. Niyo mpamvu turi ahangaha ku bwanyu, reka byose tubiganire. AFC M23 yemeye yuko igomba guhagarika intambara ndetse no guhagarika kurwana hagati yayo n'abawazalendo n'abarwanyi n'ingabo za leta. Bumvikanye ko bagomba guhagarika ibyo ngibyo bitajyanye byo kurwana. Babyumvikanye. Icyo ni icyambere ku ruhande rwa AFC M23. MONUSCO yasabye Kinshasa kuvana ingabo za FARDC muri Uvira kugira ngo ingabo za MONUSCO zibone kujyayo nta kibazo na kimwe kirimo, kubera yuko M23 yasabye ko haza ingabo ziri netre zitagezo zubugamiye. Niyo mpamvu mu bintu bumvikanye uyu muyobozi wa MONUSCO wungirije w'agateganyo yasabye ko FARDC igomba kuva muri Uvira kugira ngo ingabo zabo zite zijyayo. Icyo nicyo basabye, ndetse FARDC nayo yemeye ubusabe, yemeye ko igomba kuba yavana ingabo muri Uvira, yemera ko bafatanye nabo bafatanije nka Wazalendo n'abandi bagomba kuva muri Uvira kugira ngo indege izana abarwanyi ba MONUSCO ize itange amahoro ndetse ibungabunga umutekano n'abaturage muri Uvira ukomeje kuba wajya mu kaga. Ibyo ni bintu bamaze kumvikana mu byibanze baganiriye ku meza. Reka tujye mu cyumba turebe neza uko byari bimeze. Kuri wa tariki ya 13 Gashyantare 2026 abayobozi b'ihuriro rya AFC M23 ndetse ndabo mu butumwa bw'amahoro w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo MONUSCO bahuriye mu mujyi wa Goma mu nama yiga ku ihuzwa ry'agahenge. Uyu munsi kuri itariki ya 13 Gashyantare 2023 muri iki gitondo ku ruhande rwa AFC M23 iyi nama yitabiriwe cyangwa se waruhagaririye iri huriro rya AFC M23 n'umuyobozi mukuru wayo Colonel Nanga, ndetse nabo mu rwego rwa gisirikare. Undi bajyanye na Nanga n'umuyobozi wa gisirikare ariko ushinzwe ubutasi yitwa Colonel Nzenze Imani John, n'uhagarariye urwego rwa gisirikare mu butasi yajyanye na Colonel Nanga Igoma mu kuganira ku gahenge. Abandi bareba ni bande? Ku ruhande rwa MONUSCO yitabiriwe n'abarimo umuyobozi wayo w'agateganyo Viviane Divant Père, niwe witabiriye ku ruhande rwa MONUSCO aganira n'abayobozi ba AFC M23 nibo baganiriye. Viviane yageze mu mujyi wa Goma mu gitondo cyo kwa tariki 12 Gashyantare nk'uko twabigarutse hano mu nkuru twakoze kuri iyi channel yitwa Imboni TV. Indege ye yaguye ku kibuga cy'indege cya Goma biba bwa mbere. Kino kibuga cyongeye gukoreshwa nyuma y'umwaka cyari kimaze gifunze kidakora kubera yuko cyafunzwe muri Mutarama 2025 igihe AFC M23 yari yatangaje ko yatangiye gukigenzura. Rero umuyobozi wa MONUSCO wungirije Viviane yakigezeho, binashimangirwa neza yuko mu magambo ye natangaje avuze ko mu mpamvu zimugenza ari uko yaje mwishyirwaho umukono ry'agahenge
n'amasezerano agiye gutangizwa muri Uburasirazuba bwa Kongo hagati ya 2023 ndetse na leta ya Kinshasa kugira ngo agahenge kaboneke n'umutekano ugaruke ibintu byose bijye ku murongo mu magambo y'uko yagiye abyitangariza. Akira ku kibuga cy'indege yasobanuye ko agenzwa no kuganira n'abafatanyabikorwa barebwa n'iki kibazo ndetse no kugenzura ibikomeje kuba byahabera uburyo bishyirwa mu bikorwa ibyo baganira byumvikanywa gute ndetse kugeza bikomeje kubahirizwa no kubiganira ni kimwe nuko byubahirizwa. Bivuze ngo ntabwo yagenzwaga n'akantu kamwe. Ibyo baganiriye mbere ibyasinyiwe Doha bigezehe byari biri muri ibyo ibyasinyiwe Washington bigezehe. Ese amasezerano yombi ninde nyirabayaza no kugira ngo ibintu bipfe? Mu byatangajwe ko biri mu byamugenzaga kugira ngo urukundo bishyirwa mu bikorwa. Rero ibi byose byakomeje kuvugwa ndetse atanga icyifuzo cy'uko kino kibuga cy'indege cyajya gikoreshwa igihe cyose ndetse cyahita kibonero kigafungurwa direct nta yandi mananiza n'izindi ndege zikabonero zajya zigwaho kugira ngo ubuhahirane bw'abaturage n'abanyegoma n'abanyekongo bugende neza. Viviane wasabye yuko ikibuga cy'indege kitaba kiguye iyi ndege yamuzanye gusa, yasabye ko n'izindi ndege zose zakomeza zikagwa kugira ngo bigaragaze inzira ya demokarasi, bigaragaze yuko ibintu biri kugenda neza ndetse binagaragaze yuko ibintu baganiriye kugenda bishyirwa mu buryo ndetse kandi bikagenda neza ko impande zombi nta kibazo kirimo. Asaba ko kino kibuga cy'indege cyafungurwa bigakomeza muri uwo mujyo mwiza. Akanama karone gashinzwe umutekano kahaye MONUSCO inshingano zo kugenzura ihuzwa by'agahenge mu bice AFC M23 igenzura kugira ngo bigenzure barebe uko bikorwa icyangiza kuko byazwe ko abaturage baho bakomeza kwangizwa uburenganzira bugahonyorwa. Niyo mpamvu kano kanama karoni kashinze MONUSCO kujya kureba ikibazo gihari kugira ngo barebe niba nyakuri kuko abaturage bahohoterwa, ese ni ku ruhe rwego, ese ni ikihe kibazo gihari, ninde nyirabayazana. Dukunda kubona rimwe na rimwe bitana ba mwana kugira ngo MONUSCO ibashe kujya hagati yabo nk'umusifuzi rero ngo ninde ufite ikibazo, ni hehe twabogama, ni hehe twatanga umucyo tukanatanga ibintu bikagenda neza tugatanga umucyo. Ikindi nuko muri ibyo bice bumvikanyemo uko MONUSCO ihawe inshingano zo kuba yareba mu byo kurengera abaturage ndetse no kureba uburyo bimeze. Ni mu gace ka Uvira cyane muri teritwari ya Uvira niho cyane bahawe inshingano mu gihe AFC na leta ya Kongo ubwo bahuriraga Doha bemerejwe agahenge ariko ntibyakorwa n'amahoro. Niyo mpamvu kano kanama karoni kahaye inshingano MONUSCO zo kubyihutisha bakanyarukira vuba cyane muri Uvira kugira ngo barebe muri rusange ikintu kiri kuhabera gituma ibintu bigenda kuri urwego. Ndetse baravuga bati niba AFC iva hano hantu igatangaza ko ibintu bitagenda, igatangaza ko abaturage baho bari kwicwa, igatangaza ko leta y'igihugu y'ubwayo abasirikare bayo bari kwica nkana abaturage bakabahohotera bagasambanywa bagasahurwa, bati mugende murebe niba koko icyo kibazo gihari mutubwire niba biri ku rwego rungana gute, biri kuyihereva kugira ngo dutabare hakiri kare niba ngombwa dufate ibintu ku mpande runaka cyangwa se tumenye ngo ninde nyakuri uri mu makosa. Ndi mu nshingano bahawe. Umunyamabanga mukuru wa Loni wungirije ushinzwe ubutumwa bw'amahoro Jean-Pierre Loclis tariki ya 12 Gashyantare 2026 yasobanuye yuko kohereza ingabo za MONUSCO zijya muri biriya bice zizakora mu byiciro bitandukanye, ariko ko kugira ngo zizere umutekano wazo zizabanza kohereza indege z'ubutasi. Bivuze ngo indege zizabanza zijye muri Uvira zitate zijyanwa abasirikare babo bashinzwe gukora ubutasi barebe niba cya kibazo kivugwa na AFC M23 gihari. Bavuge ngo mu by'ukuri abaturage koko bari kwicwa, mu by'ukuri koko umutekano ntumeze neza, koko AFC M23 ntitubeshya yavuyemo. Ikivamo koko leta ya Kongo yoza y'abasirikare n'abo bazarendo bagende batate nibasanga ari ukuri babone bohereza no abasirikare. Impamvu nuko batari bizeye umutekano wabo w'abasirikare ba MONUSCO. Nuvuga ngo MONUSCO ntabwo yizeye umutekano w'abaturage ba AFC M23 bitewe nuko iyi AFC M23 yakunze kurasa abantu batandukanye. Baravuga bati none nikizatwere ko batazaturasa, reka tugende twizere ko AFC M23 koko yahavuye, twizere ko wazarendo idahari, twizere ko FARDC idahari, bityo mu butasi bwacu n'indege zacu z'ubutasi zagenda gahoro gahoro amakuru zizaduha tuzamenya ko
ibintu koko dukwiye gufata umwanzuro kureza abasirikare bacu tugende tuzi ko bajyanywe n'akazi ko kubungabunga umutekano w'abaturage, apana kugenda tuzi ko abashobora kuhasiga ubuzima. Ni icyo ngicyo yatangaje ko indege z'ubutasi zizabanza kujyayo kugira ngo zirebe ikibazo gihari n'amakuru ari kuri terrain field bakamenya ngo bimeze bite. Umuyobozi kandi Crisis yatangaje yuko indege z'ubutasi zizoherezwa muri Uvira zizajya zigenda zituruka ku kibuga cy'indege cya Goma, nk'uko byatangaje ko kigomba kuba cyafungurwa kugira ngo itangire kuba cyakoreshwa. Zajya zituruka igoma, bivuze ngo AFC M23 kuko ari igenzura kino kibuga mu buryo bw'umutekano izajya ibigiramo uruhare kugira ngo zihave zijye muri biriya bice kugenda zoherezayo ubutasi ndetse umutekano ucungwa neza. Icyo gihe bakivuga ayo makuru byacaga amarenga yuko biri mu nzira kugira ngo bafungure kino kibuga bya burundu gikomeze kuba cyakoreshwa. Kuva icyo gihe bitizongera gufungwa ukundi, bikomeze gutyo nta kibazo na kimwe kibayeho. Nuko bimeze AFC M23 na MONUSCO ndetse na FARDC, ikintu bumvikanye nuko agahenge gatangira kubahirizwa. Ikindi nuko Tshisekedi na Lorenzo baganiriye yuko kugeza uyu munsi kuva ubu ibintu byo kurasana, kumvikana urusaku rw'intwaro bigomba kuba byahagarara bikavaho kugira ngo ikibazo gibe cyakemuka, ibintu bigende neza. Banumvikana ko ibyo Tshisekedi yemeye yuko azabishyira mu bikorwa ndetse anemera ko niba bimuturutseho ngo azagawa. Yavuze ko nibimuturukaho kino kibazo ubutaha ngo azemera kugawa. Nuko bimeze. N'abandi ku rundi ruhande rwa FCN bemera ko batazagwa mu mutego wo kuba bakora amakosa yo kuba bakwangiza agahenge. Bumvikana ko rero bagomba kubahiriza inzira zose z'agahenge zisabwa kugira ngo amahoro ahinde no kugira ngo inzira z'amahoro n'ibiganiro bigende neza n'amahoro aboneke yasinyiwe i Doha na Washington bigende neza. Nibyo bumvikanyeho uruhande rwemeye guhagarika imirwano. Ikindi nuko FARDC yemeye kuvana abarwanyi bari muri Uvira nk'uko AFC M23 yakomeze kwerekana yuko hari kiriya kibazo. Bumvikanye ko urusaku rw'amasasu ruhagarara, imbunda zihagarara, byaba ngombwa zikanabikwa kugira ngo ibintu bigende neza. Bitewe no kutizana hagati y'impande zombi, bati mubike izo ntwaro zanyu kugira ngo twizere ko nta muntu umwe uzaza kuba yarogoye cyangwa se agatera umutekano muke ya mugenzi we cyangwa se akomeze kuba yamwikanga. Bityo rero muhagarike urusaku rw'imbunda, mwe kuzikomeza kuzirebesha hakurya ahangaha, ahubwo twizere MONUSCO yuko izaba hagati igacunga umutekano w'abaturage kugeza igihe ibintu bizasubirira mu murongo. Rero nk'uko mwabibonye muri iyi minsi zo kwa 12 z'ukwezi kwa kabiri cyangwa se Gashyantare na 25 nibwo mwabonye indege y'umuyobozi wa MONUSCO igera i Goma. Yaje Goma ivuye Kinshasa. Ibi ntago tubigarukaho, ahubwo turi kugenda ku cyamugenzaga. Icyamugenzaga akigera Goma yatangaje yuko azanywe no kugira ngo baganire ku bijyanye n'agahenge n'uburyo amahoro yagara mu burasirazuba bwa Kongo. Agahenge kaba kaboneka, ibintu bikajya mu buryo neza, nta kibazo kimwe kibayeho. Ibyo ngibyo siko byagenze kubera yuko bidateye kabiri. Byarakomeje bararwana. Rero uyu munsi nyuma yuko ahamaze amasaha nta na 24 hageze, bicaye ku meza baraganira. AFC M23 ijya ku meza amwe na MONUSCO ndetse na FARDC baraganira. Nuko bimeze. Rero kambashimira ko mwanya nanjye muri uyu mwanya kuri channel yitwa Imboni TV, ngushimira banye nanjye muri kanya. Njyewe mubwire ngo wakunze iyi video ushaka kwisanyiza bagenzi bawe ukana kuri like ndetse ukisanyiza bagenzi bawe niba yikunze kandi kuri subscribe kugira ngo tugende neza kanuko. Kandi njyewe nitwa Ajab Marashibwa, nongera cyo birakomeza. Jabless. Imboni TV, imboni ya rubanda.